دما خوش به گهدار و بینرین رادیویا بویر اف ام. ایرو سرپیهاتیا ما بناوه ایبو بک. ایبو بک مزن عشیره که جعشیرین کرد لسرحده بو. کرکی ارمنی جبچوکانی خودی کربو. حیا بو خورد. دشر جیهان یکی ده او خورد بناوه خاچیک بو سر لشکرک جلشکرین روسیا قیصری. پشتی گو المانیا شکست و زورا وی چو روس کت ناو هنج ولاتین ترکان ایجور جبرگو عثمانلی هوال آلمان بو. روژه خاچیک هات جم ایبو بک و جیره گوت باو از سر لشکرکم دی جیشا روسان ده مطرسه و جه خواه در نکوه. از ناهیلم گو لشکر روسی ایشه خواه جتا بینه. ایبو بک گو پر باشه کره من. توساخ عشیرت حیدره و زیلا و حسنه و عشیرت ایبو بک جه خواه درکتن جترسا روسا. ایبو بک چار کره وی هبون. بان کر کره خواه و گوت هونجی هرن از تنه لسر هر چار بوکت خواه و کچا خواه و جنا خواه بمینم. کره دویجی دا کتن ولات سوریای. ایبو بک تنه لسر وان پیرکا ما. روژه که دید گو کره وی خاچیک و چار قازان روسا بسواری هاتن اوده. کلاو و دوشک جوان ردانین تفنگی خواه بدیوار و دالقاندن و لسر دوشکان پالدان. خاچیک ایبو بک درخست دروه و جیره گوت باو هر چار بوکت خواه بین جوازا بطان ره. بلا کیفا خواه بوان بقوتینن و ایواره امی هرن. ایبو بک گو کره من خمناکه از هرم جوان را بیجم. بلا خو کل و مریک بکن و بین تیکون بروان. ایبو بک هات آلیه مالی بوکت خواه و کچا خواه و جنا خواه تف جواند و افتشت جوان را گوت و پرسی که گوتنا و چیه و ام چه بکن. کچاوی هات و لبر سکنی گو باو من بدمانچا خواه یا قربلو بکجه. روژا قیامته لدیوانا خوده تدعوا ما بتره تنه و ناموسا ما بپارزه. بوکه دوی و جناوی جیره گوتن ما بکجه و روژا قیامت تدعو و دوزا ما بتره تنه. ایبو بک رابو هر چار بوکن خواه و کچو جنا خواه بدست خواه کشتن جبو ناموس و غیرته. پاشه جرجورک دی لدمانچه خست و هات اوده دیت گو تف پالداینه سر دوشکان لبندی بوکانه.
ئیبۆبەک هەر 4 زابط تەف خاچیک ژی کوشتن و ji ser heda bi tena xwe xelas bû. Paşê îbobek ev çend gotin li ser halê xwe gotin. Felekê çima te li min wa kir? Te serê xwe hejand, qol û baskê xwe li ba kir, te sura bakî qereş daxî li min rakir, te mala dostan danî, te dilê neyara bi min şakir. Xelkê kufletê xwe ji nav Rûs xelas kir, lê min tenê mala xwe bi destê xwe xera kir. Silav û rêz ji hemû Ermeniyan re. Hemû Ermenî ne weke xaçîk in. Mixabin. Dîrok dibêje jinê Kurdan bi namûsin, bi rûmetin, xwe dikujin, xwe çeman werdikin, xwe ji qatên bilind davêjin erdê ji bo kes nêzîkî wan nebe. Gerek îbobek leşker û xaçîk tenê kuştibana. Me ji we re got hûn jî belav bikin, şeva we xweş hûn her hebin. Bi vê em gihan dawiya serpêhatiya xwe, em spasiya guhdar û bîneran dikin û spasiya hevkarê xwe ser kontrolê weşana zindî dikin û heta xelekeke din û serpêhatiyeke din hûn bimînin xêr û xweşiyê de û bi xatirê we.